1, 2, 3. Kita nggak punya tomat, jadi kita ganti buah ini. Satu, dua, tiga. Kalian lihat tempenya, wow. Yum, yum. Ini gorengan terakhir, jadi dia sudah coklat terang begini, kita masukkan bawang putih. Makin wangi. Tahu. Nah, ini kayaknya udah ya. Takutnya nanti dia pahit. Aktung panas, Yumi. Kita ambil tempenya dulu. Tust du da Gewicht drauf, sayang? Ini tahunya udah ready. Wow. Sekarang kita bikin buat sambal. Kita nggak punya tomat, jadi kita ganti buah ini yang kita pungut di pinggir jalan.
Mari kita ulek sambal. Kita kasih garam. Ya. Wangi banget ini tempenya nang sama tahunya. Kita kasih, itu lihat sana. Hi. Kita kasih sedikit gula. Hi. Ini dia sambalnya Mama pakai buah ya. Tuh, karena kita gak punya tomat, cuma dapat 2 di kebun. Well, kalian tahu kebun Mama banyak sekali tanamannya yang dihabisin bekecot gundul. Jadi ya Mama akalin pakai buah ini aja. Gak tahu gimana rasanya, yang penting mesti pedas karena ini kan sambal ya. Cus, mari kita ulek. Ya. Dan ini ada ikan asap yang sudah Mama angetin di oven. Yuk, mari kita siap-siap mau makan. Pertama-tama kita ini dulu ya, nasi. Cepat dingin, Kidos baru makan. Dan mereka baru balik dari rumahnya Oma Opa setelah 1 minggu di sana. Wow, jadi mereka udah makan, gengs. Bawa schnitzel, bawa apa segala macam. Yuk, mari kita makan. Wenn ich das so sehe, brauche ich überhaupt kein Fleisch nicht oder so. Schaut so lecker aus. Ikan bakar. Asap. Wow. Wow, ini meja situation kita, gengs. Ini nasinya Abang, kita duet berdua aja. Mau sambal dengan buah Ya. dari pinggir jalan, cobain. Tomat kita di kebun hanya 2 kesian. Tuh, Ich muss gleich mal. tempe. Ya. Ayo, coba. Coba ya. Crispy kah? Crispy. 1, 2, 3. Oh my god. Black tempe. Wih, enak banget. Sambal Ke sambal. Muradi. Oh my god, ini enak banget. Makasih. Selamat makan. Tahun. Tofu. Tahun. Tahu. Tahu. Enak juga. Juga. Ini pakai almond. Pakai almond dan hazelnut. Bingung. Aber du weißt, ich bin normal nicht so 100% Tempe-Fan, aber Tempe ist Wahnsinn. Diese tempe. Radi. Ini buat kalian yang tanya-tanya, ini adalah mini lobak warna merah. Salad dari kebun. No ikan, ini aja enak. Kok bijinya buah. Nuss Arpianen. Tempenya enak, kayaknya bakalan sering-sering beli nih. Ich kann auch probieren, oder? Ah, scharf. Wow. Tempe bawang putih. Enak banget. Wah, gut, aber scharf. Tapi enak ya pakai buah. Ich habe diese Obst benutzt.
Wah, ini lihat dong, gengs. Dia udah ada yang merah-merah, pada pecah. Look. Pflaumen. Habe ich auf Kern gebissen. Wah, paprika yang mana ya? Satu, dua, tiga. Wah, manis banget. Banget. Enak. Makanan kampung ternikmat. Indonesian. This is Dorfessen, arme Leute essen. Tempe tahu, ya kan? Wow. Karena kita tadi udah beli tempe dari Bila, dan aku nggak notice kalau ternyata kita nggak punya tomat. Puter kepala, puter ide, udah pakai buah dari itu aja. Enak juga. Terotak. Selada. Kalau pindah Indonesia, bet. Aku bawa ke Indo, kasih coba opung. Memang tadi sama orang rumah. Also sogar so mit diesen Sorten gibt es wahrscheinlich bei euch so nicht, gell? Nggak ada. Tempe goreng bawang putih. Wow. Ja, lustig, ha? Aduh. In Österreich ist normalerweise wie Bille noch nicht lange das Tempe gibt, ne? Und dann gleich so auf Variante, gell? Apa satunya tadi? Was ist andere? Mit Mediterran. Mit Kräuter. Mm. Und wenn du denkst, wenn du nach Indo, wo das herkommt, dann auf so Art, das dann, würde das eigentlich Boom werden, ne? Hype. Hype, ja. Ja, ein bisschen Sambal haben. Tomat bawang putih. Das, ja. Wow. Dengar, gengs. Wie findest du Tempe-Qualität zum Vergleich? Also bei uns? Ist gut. Gut. Habis. Bawang putih. Tadi. Keren. Enak ikannya. Ja. Ikan asap, oh my god. Kalap. Das ist jetzt so verdammt scharf. Favorit. Easy wenn du nachkochen willst. Jadi kita makan dulu ya. Makan dulu ya. Sampai ketemu besok. Sarangi. Thank you for watching. Makan.
makan. Sama Kocik makan. makan sama Bang Kocik yang rindu sama abangnya pakai ikan sama selada. Selada. Iya, sama paprika. Enak. Zoe juga ikutan makan. Zoe juga makan. Lihat ini caranya Yumi-chan. Wis. Gimana? Bisa? Ya, Mam.